Сабалар хайыр, бүгін Хрым ижғал етуінің 685 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışмақта. Ялтада звездочка мұсафырханесі қыздырусыз қалды. Анда 200 Қырым татар қорантасы яшай. Мұсафырханеге генераторны кетірділер, ама оларны ишлетмеге ашықмайлар. Мөсесіде 500-ге яқын инсан уши, олардан ярысы 16 яшына қадар олған балалар. Шерні қыздыру системасына мұсафырхане қошылмаған газ да кечірілмеген. Оның için мұсафырханеге не вақыт сыжақ кележегі белгісіз. Ярым ел ишық вегассыз бөйле вазиетті 5 ахяр айлесі болына. Олар өз дәрелеріне та ярым ел евелсі яшамаға кірділер. Ләкін евні құруджи та 2013 тенесі тапшырмақ керек еді. Электрика вегазны аляда дәрелеге кечірмегенлер. Сакинлер білдіргене көре не аш пұшырып, не де ювнып олалар. Инсанлар насыл олса да дәрелерге ишық кечірмеге риджа еткенлер. Ләкін оларға құлақ асмағанлар. Сейчас у нас ситуация просто, ну скажем, критическая. 20 числа морозы. Застройщик нам не хочет подключать даже по временной схеме электричество. Все подведено, по дому разведено, газ уже проведен, осталось только поставить счетчики и автоматы, и запитать котлы. Но застройщика не интересует запитывать отдельные квартиры, он желает когда-нибудь запитать весь дом. Когда это будет, в каком году, неизвестно. А у нас на носу морозы, и мы тут, естественно, трубы у нас перемерзнут, мы останемся ни с чем. В квартирах будет минус. Сейчас вот были морозы, вот у меня на кухне было +3. Ну и как жить в такой обстановке, я, честно говоря, не знаю. Снимать квартиру, я пенсионер, у меня нет возможности. Здесь реально живет 5 семей. А многие уже сделали ремонт и просто съехали, потому что жить невозможно. Генератор сесі яшамаға кедереті қырымлы видеоблогер Алексей Владимирович білдіре. О ютубта ерлештірген видеода бұю генератор чалышқаны көстере. Генератор исе чоқ қатлы F пенжерелері түбінде ерлеше. Я сейчас открою окно для того, чтобы вы слышали, при каком звуке живут теперь у нас люди. Вот мы уже приближаемся. Напомню, мы сейчас находимся в обычном жилом районе Ялты, спальный район. Вокруг жилые дома. И здесь находится у нас прямо какая-то взлетная полоса. Ставится в непосредственной близости от жилого дома. В котором живут люди. Которые здесь живут, вынуждены постоянно это слушать. Керечте электроэнергия сөндірілгені себебінден маммограф янды. Қиметлі донатма шер акиметі онкодиспансер мемориетіні сөндіріп ақында тенбелемегені için янды. Аппарат бұл вақытта ишлетіледі. Илереде мөесесе хадимлері электроэнергия сөндірілігі ақында евелден хабер бермеге талап етті. Ахмеджитте acele yardım hastahanesinde nizaret edici kameralar tayinlenildi. Құрuf системасы ise kuvvetleştirildi. Kırım Sağlık Saqlaf Nazirliğinin malumatına göre hastahanede 30'ga yakın video kamera, kapılarga ise mahsus datçikler koyuldu. Hadimlerge 700'ge yakın elektron anahtarlar verildi. Hastahane ziyaretçileri için ayrı telefon çalışacak. Telefon vasıtasıyla hastahane bölükleriyle bağlanıp hastahane hadiminin nizareti ile palataga kirmege mümkün olacak.
Херсонесте ЮНЕСКО-нын карарыны кабул этмейіп, Хадими шерінің ташыны денештірделер. Ахярның Русиялі сабық рейсі Алексей Чалының білдіргене көре, музей территориясына яны Земаневи таш қоймақны шерінің башы Сергей Меняла эмир етті. Чалының сөзлеріне көре ескі ташлар тарихи ве ЮНЕСКО имайесінде олғаны ақында музей хадимелері тенбелеген еді. Ләкин мэр Хадими шерде таш тусыны бегенмеген екен. Ефсанеге хоре, Херсонес сарайы Владимир князь чоқынған ерде құрылған. Сағылықны зайыфлатып Қырым бюджетіні толдырмақ. Ишғалден сон Қырым бюджеті шарап сатылуы үшін арта. Қырым малия әзірлігінің малюматына көре шарап үшін бергі 400 миллион рублеге артты. Энзияды бергі төлеген шіркетлер арасында Крым шарап комбинаты Крымская водочная компания Вемасандра. Бұның әзірлік темсілжісі Сергей Аксенов еле көрішкен вақтында білдірді. Аксенов есе бұл шіркетлерге минидарлық білдірмеге істей. Насыл шекілді белгісіз. Украина Қырым файлерінің талапларыны еріне кетірмеге істеми. Бұны матбуат конференция девамында Украинский дом жемат тешкілятының азасы Андрей Шикун білдірді. Оның қайт еткеніне көре кечкен сенесі Қырым ве Ахяр меселелері бойынша девлет янында жемат шурасы тізілме керек еді. Шикунның фікіріне көре айны бұл девлет қызметі ишғал етілген Қырым меселелерінің ал етілмесі бойынша жемие две девлет арасында эсас васта олмақ керек еді. Бұндан да ғайры Шикунның қайт еткеніне көре Украина Қырым Али Охув юртларыны Қытайы Украина территориясына кечірмек үшін бірде-бір арекет япмай. Держава не побачила, як були знищені 7 шкіл з української мови навчання, близько 500 класів з української мови навчання в Криму, як зникали культурні проекти, освітні проекти в Криму, як зникла вища навчальні заклади в Криму. І взамін держава не змогла, Міністерство освіти і науки України, зреалізувати хоча б один із таких аспектів, які пропонували саме громадськість, вже в екзилі. Сьогодні жодного вищого навчального закладу фактично не відновлено на материковій частині України, як це відбулося з Донбасом. Луганськ, Донецьк, вузи фактично якісь свої діяльність відновили вже в Вінниці, в інших регіонах, куточках України. Крим сьогодні, як кажуть, поза бортом. Украина акимиеті Қырым сәкенлеріні көз өгіне алмай. Бұақта ұқық хорчалыжы тешкілят азалары білдіре. Крымская полевая миссия елбасшысы Ольга Скрипник білдіргене көре, кечкенсене депутатлар ойледі Қырым için сербес ичтимai зона қануны рет етмегенлер. Ярмадада сәкенлеріне резидент статусыны қайтармадылар. Более того, она вообще противоречит как Конституции Украины, Гражданскому кодексу и даже противоречит тому самому закону о свободной экономической зоне, против которого мы уже выступаем второй год. В каком смысле? В смысле того, что данное постановление должно исключительно регулировать экономические отношения. А вместо этого данное постановление намерен ограничить гражданские, имущественные и иные права обычных людей. И это абсолютно не связано с экономическими отношениями. Жонглювання поняттями, маніпулювання окремими положеннями законодавства – це все ми могли бачити на протязі цього року. І це стало звичною практикою державних органів. Національний банк України ввів вжиток таке поняття, як суб'єкт Криму. І що це означає для кримчан? Для кримчан це означає, що вони були позбавлені можливості користуватись послугами українських банків, тому що Національний банк прирівняв їх до нерезидентів. Янукович янында чалышхан инсан Қырым футбол бірлігіне ішке кірді. Украина Юхары Шурасының сабық депутаты Вадим Колесниченко Қырым футболының бяш катибі олды. Эвел Вадим Колесниченко партия регионов жетвелі бойынша Украина парламентінің депутаты еді. Обыр хач давалы қанун лейқаларының муэлифыдыр. Виктор Янукович Украинадан қачып кеткен сон Колесниченко айлесінен берабер Ахярға көчті. Футболға мұнасебеті ичті олмаған еді. Бұл сонки хаберіміз еді сізге әйе күнлер тілейім. Сағылықнен қалыңыз.